Assalamu alaikum dostlar, амансыңар. Бүгін біз базар Қорғон мал базарын тартып кіргіземіз. Андықтан каналымызға атталып, видеоны ақырына чейін көріп тұрыңыздар. Базар Қорғон мал базар. Туғандар каналымызға атталып, өз уақытында мал базарды біріншілерден болып көріп тұрыңыздар. Туғандар біз азыр бұл жақта бұқа базар, бұл жақта торпоқтор, құнажындар. Азыр біз саған ойлардан баштап тартамыз. Андықтан каналымызға атталып, видеоны ақырына чейін көріп тұрыңыздар. Assalamu alaikum. Құнажын қанша болып жатады екен? Сан ба? Қысыр сан. Қысыр сан. Қаншада отасың? 50 мың. Базар қаншаға сұрады? 48 мыңға сұрады дейді. Ушу қысыр сан екен. Баласы жоқ екен да? Қаншаға сұрады санды? Қаншаға сұрады? 65-ке. 65 мыңға сұрады тұр сан үйді. Siz kaçta odasınız? 75'te odam. Ben sıra 65'ke? Ova, 65'ke. Bunu sağını 65 mi olup tuğanlar? Buna tuğanlar bunda hem жақшы sağını giriptir. Satıldı o sağını? Kaça olup da? 100 min de attır şu sağınıydı. Bazar suradı mı? Kaçağa suradı? Eğim ap girdim bazara. Bazarga eğim ap girdin deydi mına sağın oydu. Assalamu alaikum. Sağın oy kança oldu tuğan? 80 min de otasın. Bazar kançağa suradı? 66 minge suradı deydi. Balası erkeği eken. Mına ol jerde da soda olup da hazır. Bağısın bile ilganda olur. Siz suratası bak ya. Kaçağa suratası? 78. 78. Siz kaçta odasınız? Ben 90'da. 90 mingde odası. Hazır iyisi 90 mingde oturup 78 minge bağlı odadı. Şu yerde buna sağın oy. Balası urgaç eken. O 70 kalganlar da 60 binge sırada kımbattı. Vahşi baş düşük etti bazar. Vahşi düşük etti. Assalamu alaikum. Sağında kaçta odası? O 70 kalgan malda 60'a sırada. Bazar düşük etti. Buna sağın oydu 70 min kalgan eken 60 minge sırada. Caz oşaları. Ya rahat caz ya Volvo hava 75 kalgan mı bunu? 60 bin sıra ispat eken. Vermez bu. 15 bine verdiler. Şimdi dokument beraber. Dokument beraber. Ve bir daha bir. Ya 15 bin arkadaşlar satsın gerek. Peşinde de bu satan da. Bana anti-monopoli. Malbazarga teşhir çok bağlanınca. Düş gerek de diyordu. Buna tuğandar şu sağın uydun bağısı kız odat. Aylası falan 10 bin fayda göre odat. Bala surga çıken. 70 min kalgamın deydi. Hazır 60 binge sıra odat. Assalamu alaikum. Sağında kaçta odasın? 90'da otam. 90. Bazar kaçağa sırada? 83. 83'ke. Balası kanda erkek burgaçı mı? Balası erkeği eken. 83'ke sırada deydi. Ne olacak da soğuda olat dur. Şezeri var tahtayla. Assalamu alaikum aka. Bunu targıl soğuda oldu abi. Kaçağa? 70 minge sağın uy soğuda olattır. Balası erkeği eken ha? Bazası 8 mekan sınırı. Buna 72'ye çıkıp kaldı. 73'ke çıktı. 74'ke çıktı. Siz kaçta odasın? Bunu targıldı. Kaçta odasın? Targılı 90'da otam. 90 mingde odasın. Az 74 mingde sıradı mı? 70 yaşında oldu. 74 mingde sıradı değil. Assalamu alaikum. Sağın kaç oldu tuğan? Evet, 85'ke sırada. 85 minge sıradı değil. Özün kaçta odasın? Sırada da. Basını aytqысы келбеді толық. Баласы ургач екен.
Assalomu alaykum ava. Qancha oltadi sanoy? Sanoy 80 da odamızga. 80 ming dodasi. Bozor so'radi, qanchaga so'radi? 60-62 da qilyapti satayım böyle. 60-62 ming qilyapti dedingiz. Balasi erkek burg'achi u? Erkek balası. Balasi erkek. Balasi erkek. Qanchanchi balasi bu? Bu 6-cı balası gene. Çadan alganda. 6-cı balası deydi. Hazır görüyorsa. Tuğanдар мына ол жерде дагы соода болуп атыптыр. Азыр бир аз реклама болот. Рекламадан кийин ушул сооданы дагы улантабыз. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон шаарындабыз тугандар. Дал ушул шаардан сиздерге сатыла турчу жер тилкесин көргөзмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеонун башында дал ушундай бекер лайк аябай басыңыздар жана каналга каттал электер катталып, ой пикириңиздерди, каалоо тилектериңиздерди жазып турсаңыздар, биз сиздердин комментарийиңиздерди окуп турабыз буюрса. Мен сиздерге даректи ориентирди айтып өтөйүн. Мына ушул көрүп жаткан трасса жолу бул Ош Бишкек трасса жолу. Трасса жол менен келетканда мына ушул Жалал Абадтан келетканда оң канатыңыздарда болуп калат. Ал эми Бишкектен келетканда сол канатыңыздарда болуп калат тугандар. Ориентир Эмпа заправкасын жанынан бул жака көздөп жүрөбүз. Эмпа заправканын арт жагында мал базар бар. Андан дальше өткөндө Чубак Жалилов атындагы мечит бар. Аны бир аз өтөбүз. Биз менен бир болуңуздар. Тугандар, мына көрүп жаткан мечит Алым Чубак Ажы Жалилов атындагы коюлган мечит тугандар. Мына ушул көчө Алым Чубак Ажы Жалилов атындагы көчө тугандар. Мына ушул көчө менен бир аз өтүп жүрөбүз. Тугандар, биз жер тилкеге жетип келдик. Мына ошол экранда турган жер тилке 6 сотыктан 12 сотык чыгат. Бош жаткан жердин баардыгы биригип 12 сотык чыгат тугандар. Жаккан болсо экранга номер калтырабыз, сөзсүз түрдө байланыш кылсаңыздар болот тугандар. Бул жерде жол десеңиздер, жолу жакшы, Wi-Fi келген, ток келген, свет бар жогу бар тугандар. Ал эми балдарыңыздарды мектепке жөнөтөм десеңиздер, мектеби аябагандай жакын. Садикке балдарыңыздарды жөнөтөм десеңиздер, садиги дагы аябагандай жакын. Балдарыңыздарга сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Андыктан мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар тугандар. Жаккан болсо экрандагы номерге байланыш кылсаңыздар болот. Баса, айта кетчү нерсе, биздин каналдын өсүшү буйруса 1.071.000 болду. Куттуктап комментарий жазып коюңуздар тугандар. Биздин канал жарнама боюнча кызматташууга даяр. Сиздер мал мүлкүңүздөрдү жарнама кыласыздарбы? Жер участогуңуздарды жарнама кыласыздарбы? Же унаңыздарды сатыкка коюп реклама кыласыздарбы? Айтор жарнаманын түрүн биздин YouTube канал алууга даяр. Андыктан байланыш кылыңыздар. Экранга биринчи кежи деп номерибизди калтырабыз. Байланыш кылып, биз менен кызматташсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз тугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Видеого лайк басып, жакшы комментарийлерди жазып колдоп коюуну унутпаңыздар. Жаш блогерлерди колдой эле кеттик. Тугандар, участокты так тура даны айта кетейин. 6 сотыктан 12 сотык деп айтып өткөнмүн. Мына ушул арыкчадан бул жагы бир участок, бул жагы өзүнчө бир участок. Мына ушул арыкчадан ошол шагылдын нар жагы бетонго чейин жетет тугандар. Бул жагы наркы столпага чейин тугандар. Ал эми экинчи участогубуз мына ушул бетондун наркы бурчундагы бурчка чейин тугандар. Көрүп алсаңыздар болот. Келиңиздер, барыңыздар, көрүңүздөр. Жаккан болсо мына ушул чамдап жер тилкени алып калганга шашылыңыздар тугандар. Экранга номер калтырабыз. Баса, видеого лайк басып, каналга каттал электер болсо катталып өтсөңүздөр биз үчүн аябагандай кубанычтуу болот. Анан биздин канал тугандар жарнама боюнча кызматташууга даяр. Мал мүлкүңүздөрдү, жер участок, дегеле коючу унаңыздарды реклама кыласыздарбы? Биздин YouTube каналга кайрылсаңыздар, биздин канал сиздер үчүн жарнама боюнча кызматташууга даяр тугандар. Мына тугандар, мына уй азыр сатылды 76 миңге. Ава, ассаламу алейкум. Саалайды, канчада одасыз?
100 kam orada. 100 ming kim var? Bazar qanchaga so'radi? 87 ga. 87 mingga so'radi deydi. Balasi urg'ach ekan. Qanchanchi balasi bu, ava? Qanchanchi balasi? Ikkinchisi. Ikkinchi balasi. Assalomu alaykum, tug'an. Sonni qanchada o'tasin? 95 ming. 95 ming bola. Ikkinchi olasi. Balasi erkak, ikkinchi balasi. Qancha sut beradi ekan? 8 litr. 8 litr sut beradi deydi, garantiya. Bo'lishini qancha ko'rasin, tug'an? Olishini. Bilmiyorum, 85'ten zo'rroq beradi. 85'ten jo'g'roq beraman deydi. Buni ol yerda ham yaxshi sonni ko'rdim. Hozir onam saqlatgan bo'lganda degan. Sen yaxshi bo'ladi. Qara. Ko'p ekan. Buni jaqlar. Hanga 100 qildi bu molni. Men 100 qildim. Qayerda? Eshikda. Buni sonni so'ratasiz-ku? Qanchaga so'ratasiz? Qanchanchi balasi? Shu bermagan 100 ga ber uka. Mena bir ikki qo'yib kelganda mol olib arzonni ham berib ketganman. Arzonni sotib ketganman. 103 o'sha eshikda so'ragan. Buni tug'anlar hozir 102 mingga so'rayotib 103 bering deydi. Bu yerda savdo o'ta qizadi. Qancha qaldingiz? 102 mingga. Buna 102 mingga sotildi shu sonni. Buna tug'anlar sonini ekinizda. Qancha sut berayotgan so'radingizmi? 10 litr. 10 litr sut beradi. Yaxshi uyalsiz biroq. Siz oldingizmi? Buna tug'anlar shu sonni hozir sotildi 102 mingga. Yaxshi uy ekinizda. Assalomu alaykum. Sonu alındı-mı? Yok satıladi aka. Qanchada o'tadi? Buni 110 deb o'taman yaqinda. Ha, seniki-mi? Ova. 110 ming deb. Balasi qanday? Erkak. Balasi erkak. Buni jatadi. Qanchanchi balasi ekan? Bu birinchi bolasi jana. Birinchi balasi deydi. Narxidagi menda. Bitta suratga tortib qo'ying. Buni soniga 113 ming beradadi deydi. Balasi buni ekan. Buni da seniki buni mana. Shu Buni ko'p. Bunisini bo'lishini qancha ko'rasan? Buni 130 km oladi. 130 km cho'ng ekan o'zidaga. 1 litrga jetmagan qaymoq beradi ekan. 1 litr. Sen qayerdan olasın? Son uylar satasın var. Bizniki barda aka. Malades bro. Cho'ng atamiz tashlab ketganlardan olib beradi. Assalomu alaykum. Qancha o'tasiz ukam? 200 ming o'tasizmi bu? Sizlar so'ratasizlar, qanchaga so'ratasizlar aka? Yo'q. Biz endi kelyapmiz, kelib. Endi kelyapmiz. Hozir berdi-bermadi-ku? Buni soni uyda 200 ming deyapti, o'ta yaxshi uy ekan. Aka savdo bo'ldik deydi egasi. Narx uylar kim dikkan buni? Tugan sizlarki uy? Ho. Qancha? Buni seniki uy qancha o'tasiz qunajinda? 65. 65 ming. Bozor so'radi, qancha so'radi? 63 lira. 63 mingga so'radi deydi. Assalomu alaykum. Buni sizniki uy? Qanchada o'tasiz? 130 ming o'tasiz. Bozor so'radi-ku? 110 ming. Bozor 110 ming deydi. Nomeringizni tashlangiz. Sotilmay qolsa YouTube'ga kirib qo'yim, kim kerak bo'lsa so'ni qiladi. Yaxshi uy ekan dengiz. Ayting. 0771 92 96 16. Bo'ldi aka. YouTube'ga kirib qo'yim, kim kerak bo'lsa so'ni qiladi. Tuğanlar shunday yaxshi uy kelib turib, balasi erkak ekan o'zidaga. Jelinda cho'ng ekan, jo'q deganda 10 litr sut beradi. O'ta yaxshi uy ekan aka. Bu uydun bahası iyisi 130 ming deyotadi. Hozir bu yerda savdo bo'lib tur 110 mingga.